kwezi wazee wangu, kwezi wadzangu, kwezi mashababi mabani hangu, haumrani zentu sasa salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unajenle komba banu mlio nganyo wanono ranyere ze fami za hanyu kar aminio kana ikomorinu ya tusonsipia ikari kansi banu rikansi hadzina la mwana mkomori ngar aminio kana ikari kansi banu kartsu kansi hansabuhu au kako mndu ya jenda mbio mndu ya underalishi hino wakati mziro hunu mndu ya ule kredi mndu ya jea tie banu shari aminio kana ikari tia kredi rijari kansi banu zinungari zambao hele jafamo la hatu hezi hundrao ensi ya hatu ebonge yuwajibu mndu wa madami nje banu njeni wone sembavi maskitifu ikaondo yaremao harumwensi ya hatu namna wanansi wa nshio ebonge sijabanu ni urongoze rais wa daula rekara nzare kakarjanza wede waritendea sham aminuka yuwajibu mruhamanda miranya holiho huntendea vangu njebanu njeni wonese maskitifu madziro ikaundo ya rema warumwensi hatu ebongera iswa daula huzwane nsi nudingo hii uhuzwane mwanansi be mwanansi halembelea mwanansi halembelea ukeradhi uziembabi misafara ikao ketsuru aliya marunda wa komori ne mwana mkomori bamwengoni mwensi ya hatu ya rema mbabonsi de misafara minji ya ikao weifanyo no wa komori kwa tsuo na marunda inde mano kaika wajibu rijeri uheshelezize au rijeri mrongozeni rimwambia nukana side namna hiyo rais wa daula hutende yansi ikawe nsinge kozawe mwanansi ngukozo halafike lelo ebanu lelo hakika Mwenyezi Mungu ni wandu mwamba ukanamshangiri yaezi mheao banu mwamba ukaya ngamwendo haru mwambio za emergence ebanu nyinga mjuwawe fasiri ya emergence au linu jimbo ikaunga mwezao na mnambi ya emergence na mnejoka ubadilishi habu wa komori ebanu komori ndabo rilona hindrini rishifanyao ike maudu ngarjoka mjiyaru mwa emergence ebanu emergence ngejoka ujana mnaje noka watsi mwana mkomori ushindo hende hapara mapesa meki hau hapara mapesa banki hende hahundu mbabiza zindu hajashindi hazitola duani ya mroli ngeabo ngarjoka ubasa uhana mnaje ni wandu ikaundo mheao banu mwaboka ngarjoka ndar mwa emergence ujoho na mwana mkomori ujokange bonze ya hule mbabiza zindu zilambabiza zindu za shahula za ujayafanye shughuli ikawa hata hajundu kakatsushindo zitola duani mwana mkomori ngujoendendea pare 5 milio hau 10 milio yende Dubai yende ya hule mbabiza zindu ya aje la duani yoka naka ushinda towe zindu zola duani ngeabo halaka Mwenyezi Mungu ngarindwar mu emergency ya namna ndai yabo nywandu ikaundo muheao banu mshangiri yawe dhihaka mshangiri yao mbaezi msijebanu mjamri ramene mdobira mwamba kananga mwendao harumu emergency ya 2030 hunu 2024 wandu ngwafao halafu nyikenga lelonga mumbeha wandu harumu emergency ya 2030 kamtsono kana banu iza saba nu nyi wandu ikaundo muheao banu mdefandeo mbaezi yendao nai kamtsono kaneza sazo urisa nduna nambiye mwana mkomori ushindo hade duani mbahindu harumwela duani ya mroni ngiyabo mwana mkomori ngujoko basa uhana mnaji ngiyabo maisha yahe mwana mkomori ngajoka ushanjina mnaji rais wa daula tihaki hozwane nsinu hozwane mwanansi be mwanansi halembelea mwanansi hangamia ukeradhi barika ufikiria ukaya yemaha waruma waja warudi wakansi walwelea rikahele wakana ngojo fikirilia le taifa la kulli hali
vantsido mbabanu yakaubidike uri wasilishe sindabanu rais wa daula lazima lirongowe pasuke si maraia wa Komori kamna ujo ngensi hatu muifanye hamambadziwa mfanyezo mwanzao halafrike karjabanu ramba ukana tsi haki ngamrendo nai ujo urenge mashirika ya daula huyanome wedzi ngeawe mashirika daula ndamwe mwangalie bwa Komori ko shirika la daula rijuha mbabadilinu shayo pia yanja shonga pia yanja shonga ebo ngeke na ujokiri ikale lo direktori hano mewambaba hanu ya twambari hatoodwa basi yarengeze maliza wa Komori alafu yamba hatoodwa kena ukiri rais wa daula ilazimu wandu wanu wasezisewa wandu wanu wafie magobani shaka na ujokiri sisira jabanuri jariza mbao ya ukatsi haki msodo mbaringa mwende mwarifunge shawala wangamizao ye daula wangamizao mwanansi wandu waongo wajojo kahuria vatsina hata mbata bwebongenga rurongoza rais wa daula karna ujwara mbewetsi de rais ukawede waritendea besha we mui shalazima rijeri mweshelezi zenu kana tihaki zenrongo mtsimba wensi inu tihaki kamozo anensi inu dingosi be mwanansi alembelea mwanansi halembelea banyo lazimu rijebanu rijerishemeze le danzila mtumwa Mungu riwonese ukati haki kanga bwandu watoto subutiwa he abantu wazamba ya ukamranganye mashirika daula nganyiwezi mwanansi ngukozo bari nguri yohenda yafungwa si ho zambari jo zamba ho zamba ngari jo zamba kena mwende mwaone bwa Komori ni wandu ikao mshangiri ya wedhihaka hususwani do wananyasi wa lobonze na mwende mwaone zetwa biambi zetarahafu zilo harumale dahola haya lilona waiti jimramba Maimuna tijima munu ya mwende mwaone zetwa biambi mbungufu zilo harumale dahola haya ike kweli hakika Mwenyezi Mungu wananyasi wajula bonze wajebanu wajewaoneze famiza hao ike kweli hakika Mwenyezi Mungu o mahalani kaundo wajoka usihabonsi harumu ya mvio ikebala hamado wakati ya tabu ya mafura wanrungu asiswaze valizi harumu ya mvio halafu ikebala ndo wakati ya tabu ya mafura ngasiwejete ramba garizimade lifanyo hazi abala riba laze valizi bala no wana garendo hate tsanraya rendera pashile tsanraya ala kulli hali tiaki shirika hamada linu mrabao mapesa zebiezi loani ike kweli mwana Mkomori ngujoka ujaru mwensi yahe kanaka uhunra hata marunda kanaka usahilishia ala kulli hali si haki zetu biazivira aeroporo ya haya si haki hoka kweni lelo mrungu joka usabonsi yabaliye mrumza zahe mrumduhazi yake mrumbaba mrumduhazi wana watiti wabaliye valizi ranzi detere ya hula hata iwasuli hunu ala kulli hali siyaki warudi wacheabu si bagi wacheabu kabatsi hata mishana haina mshana ujobu waha haya ngwanzo njie gotso parsaba la ujana jisi no abo ino shirike kaunga liravao wa Komori mapesa ala kulli hali siyaki rais wa daula na mkeradhi bala kulli hali shirika la haya wananyasi ngwajao ike kweli ngwa rohorao valizi warudi wadungane waje watabihe na joto ze valizi zirudi zitao ala kama Mwenyezi Mungu banu mimi ngabondongo mintu yele wa Komori mi harumale swala linuna neleziwa banu harumaze aeroporo yabo tsidomba abantu babidi bake security ngabondongo natsuelewa juzinga sina mzadzatu mumbeni yaja yabo yapoteziwa ni mkoba yezilanda zibizila bwa Komori wayatsuka mkoba ulahu la volovolo hawo shindwa ni shambwani hutso kamera shaida hola haya lo aeroporo eyo ke jabidi bake kamera ranzotere hata rumale gobala mwiso
ekamtsuona tobia na tarafu amanisho iyo ikabidi keva ke kamera haina mrujo karenge wembe ndu yahe shezo ndabo ze kamera ngizo yabo ngewe garantingo ndaba eba nunyitso shinda mjuwa owandu wanzo wende watemi sumari harumase tere nyitso shindo mjuwa wandu wanzo wende watezela mini shaka mtso shindo joka mkena kamera mshinde mjokana arenge waifalizi yahe au yarenge wa mkoba wahe mumjuwa kamtsono kabanu nyiwezi banu lushirika lawidzi yebo ngangari mwambiyao nukana ni wandu ikao mshangiria idhihaka mshangiria mbaezi na mwenezi mundrao ni hahaya roalo harume mbaezi inu roatsu harume mbaezi wallahi ngamtabi hao ngamonao ze tabu izuzo nyonsi pia heni ala bonze ya joko mori ngeyabo izo ndizo hakika Mwenyezi Mungu mheyao banu mwambe nsinge avanseo nge avanso hata daba 2024 mruna nambie yeroporo ya hezensi kaundo mwendao ilona mfano mweroporo ya Komoro hata mshana wa ukautoka mduhazi yanzwende mshanani vatso hata mshana hahaya ngizo tobia hindi ngizo tarahafu hindi halafure he abantu ngari zambao kana tsihaki na mshanje shanga mambo ngari rongwa unani banunu yo wajibu rijeba nuri mweshanezi zeni baindensi ya hatu kamna ujua urenge mashirika daula mnyafanye hamambadziwa mdorenga mwerumia neze famiza hanu mweba wo mwanzao nwabonga nyabo kamtsushi ndo libo wandu hazi ngeso tobia hindi iketsa silelo wandu ajifahariyo ya ukangwe ndo haruma feti ya 6 juillet nwabo wandu hazi hunu kwa jaliwa ngiyabo mndungo ndo ya feti hindi ngiyabo mwanadamu mndungo ndo ya feti hindi yefura hamndo ajoka hiona ya 6 juillet hindi no wandu hazi wa Komori kwa jaliwa ujoparsa mndunge na mshawandu haina shirikabo gabo wayao mezi 6 gabo wayao mezi 5 gabo wayao mezi 3 nwabo hunu ngarendo haruma feti ari wandu warenga indepanda ngiyabo yo feti hindi aka Mwenyezi Mungu kile longa mjoka ujifahari haruma istiklali ya wanadamu watsouliwa ritsona mwenje ritsona maji yabo hakika Mwenyezi Mungu ngarendo rafet ege kweli we mwanadamu warengansi ufikirilia wensi yao ikaubidike ukeensi wambe asha eba ngarenga wose malizi nurende rafeti no abonga sina mahala tsahunu ikaurangamia zandongoka batzendao izo deza mndu mlelansi shakuna ujuorenge mapesa wako morutso dwa wefanya misafara no rejei batsuno kana hato wako mori ngwa jua we marunda ikaundo wa yabalia ala kulli hali tsijao sidi namna hiyo halafu tsikanzani muziseni kweli hali Mwenyezi Mungu ni wandu ikaundo mwarengensi numwende sawa eba nuzankiliza hanyu zodo tala harumwa mlingo hahaya eba nunyitswenda harumwa zensi mwende mmono zanjema zifanyishi hao harumwa zensi mmono mendeleyo halafu mweja hununyitswa sijinensi hanyu eba nundibinsi mjoka henda bonze mwarenge msomo mwarenge ilmu ijefaidishe mwana Mkomori shabo mwenda mja shongana utsovu na utsihindu na widzi halafu izo rezamba kama nto mwende mwarifunge badi bano ya lazima afungwa ndanyi shatsi ndami ngamu mrongozoni nyima shababi mtsoharu majanibu za siasa mruna hebanu mru ya towezi mro horoni ahe mru ya mbezi tsohenda harumwensi yatu haukango tesha wandu ngebanu nyinye mana mtsohamba fikira ezijobadilisha hindi ezijobadilisha doalona zedomana sisa za hatu dohamba ukatsi haki zendongo ikaundo zifanyishi hao lazima rizambe hunu lazima rizambe riwonesa ukana mashirika ya daula rais karadhi bakarna ujorto kawa batsono mewawedzi yabo hatso watsori renda nai
kabatsi hata shirika zima ya boli twangwa dalinu delendao tishirika la maji, tishirika la mwenje, tishirika la rezo ala kulli hali na hununga mjifahari yonga mjirema wefuba ukanga mwendao haruma 2030 haruma emergence ya hindi mwende muhezizwa jingo hiyo kamtujue tafsiri halafu hunu mweja mwamba ukananga mwendo haruma emergence badi banuka banofanyisha emergence ramweja kanga nyuandilifu ramweja ziyo wizi shango tsona mndu mnai yatsuka unda mbendu ya hila haja hano mewa haruma baba hanu ngutswanza yake mndu yake sawa na mndu sije hali zinu ho zamba lazimari zambe ukakarina ujuwensi yatu tsojerendwa irendwa msiru irengwani wanadamu ikakwatsuhozwa nensi kwatsozwa ne mwanansi halafu zinu rekari jaba nurijari zamba halafu abo mtsodobira mwamba ukananga mtokwenda mwende mwafunge eborono nyi mtsofungwa bukonyide mwabidi banunyide mwakabidi mfungwa msezisewa halafu mfungwa dahari banentsu bajoja daula banu ya haki garto mseziseni emalaho ya hanyu neze nyumba za hanyu rudiri mfunge ni dahari wani nyimrende chenyini haki Mwenyezi Mungu kamtwanza mrongoziwa dabo mlomba kwa shintite ya shomo handu zanyu indensi ya hatu sonsi pia halafunga mjoka ubira muhebano mdobira mweshangaza wangu na wajoka banu wake harumale dingo la hemba ezi wadobira wejire mefuba wambokana ekade zire harongowa ngebido danyi wandu hindi ebanu nyi wandu ikaundo mshangiri yao shedhi haka nemba ezinu mdobonze ema na mtsohuja wensilo nje mahindi shaka mnoshinda mkebanu mshinde mfanyi hata mfumo kamchaporo shinda nitso jabanu mfumo mfanye mashuhuli haumja banu mfumo mrudi mpasha mwenzanyu ngeza barili ni nyinyi lelo mwamba mshangirie dhihaka na ezimbi mwamba zendrongonga zendao ema na mtso jazanu banuindi mwaja mwabu wemba bizazi za hanyu mwaba kishabanu bawe sayo rijokuba lukana yensi hakika Mwenyezi Mungu ngendao shanga mjoka hiyo kamna ujwa ushinda mbakishe banu ho mijini hanyu bobatsonzia ho mijini hanyu bobatsomwenje boya kamwe jabanu kamno supporte ne maundi ya lobanu ngamjoure mwani mabwade halafu mkei homdobira mweto wantaranena mwamba ukana sisiri lobanu rikozao rirongo wao garambonai na mje kakweli kanywandu ume na mje mbakisharu mwensi hanyu nywandu mwashangirie dhihaka amanda shinu besa hiyo ngarjo kubali kahena mndu harwaze malizae hajabu wa mna entreprise wahe hatowesho maji abori kubaluka kwali yensi ngabo amani yensi ngabo mahakama zenrongonga zendao shenywandu mjoja banu mtoto shinda tamafanya kensi juru banu yabo deja msamrudi mrenge voli msamrudi mjazanyo mrudi mwende mwakeiho mdo bila mwe mabokana yeko moringe ndeondro siriloba nuri kozao rizambao ngarambo nai amro habu mwisanyu sinema hanyu mwehansukana ufikirukana urumansi deka mraja atale kotine karavati dobe mri yatujoshindo rumansi eka urumansi kotine karavati wanyu mredeje nyinyi halafu nyi wandu mheyao banu kamtu banu nyi wandu mheyao banu ikandu ngwajowa defande ivi haka hawa defande ezimbi wanruo nesa yauka era isiwa he daula ezahahe hafanya nando ukaya boyado yabo mashirika ya daula kajanome wa jeni shayanome wana wa Komori aweza hai hafanya aweba kishokela wa mangebidori rihe yala madirektori izo ndizo kaumra jabanu mrungo shangure dhihaka mru ya sane mru ya jieleze mru ya onese ukana izahera isi hafanya
haukane raisi hatowaze mali hanike direktori mamwe iliende ya uleze motweri hatowa mapesa hanike drokarbiri yizo dizwekao kamrunge na nkili nywandu mshangirio mbaezi mrako ujabanu mru hadefande shatsi doka uhebanu wabe la upwe mwana mshwa mru mwensi hula upwe mjomba mru mwensi hula upwe fulani mwensi hula bari hambaezi ngenda unai yotsi de heli yamna tengweni abo ngari msoma oni nywandu mshangiriao shedhi haka ekamuhe abantu wakati mrongo embandrongo ikaongejoka na faida haukamo nsimbilinga nyivanu nga mtsingo hamba ukana era isi afanya bahata pare nane kaka jatiezi pande ziraru yazitia awajo kashindwa ni mbihiro bambihirwe ni vanu yabira yetsohole laure shika mjabanu nywandu ikaunga nyiharumale dingo la hembaye zinu na mkena wakati kamrungu jesprime mrungu ani mrungu rongozo wa Komori wake wa Komori besha waili wararu wajomu ishilia waelewezo emru izoelewe izo mru kaundo ya kanza yambe izo kaundo izo mru ya kanza yambe baba nga pondrongozi njikao hujoju wa uzambe ikehama wewe ani ngoneso besha ngari wonawe kao izori wonao zoza ndrabu shahu tojoshinda ujebanu wambe ukana era isto hedaula ngari shukuri yao ba hata mbabiza zipande ziraru za pare ba direktori wa mamwe hatowe mapesa ela wa manariri he direktori mamwe ela wa manariri he direktori wa onikori rais wa daula to mapesa kwa Komori kwa tunda nsohole wa hala ejukumu ketsi ya raisi ejukumu ngiyo ya direktori wa onikori ani vake tartibu ya ukanekanga mdefandewe mbaye zinu mru ya hebanu mru yake ya donesa mbabi za ndrongo bazo humrisani mashababi hamandanyi mchini kao mao kananga nyina ankli halafu mwehe ya banu kamtsina hata makalima mtoka ushinda mwelezo wa Komori watoshinda wa mweleweni watoshinda wa mwishilieni shakufuru na dola uso ngeabo kufurunga mtoka urambano mweni par contre bano basaketsu bidike bano bamuhebanu mjibu wandu kufuru ilazimike muhabanu muonese zitendwa mwambe zitendwa wanwe karja banu rijaremba ukananga mrendo na hii na mtuzofanya njema basi tujoridiri hebanu rambinga shukuri yawe zo mwafanya bano baketse haruma bangano le bangano lihisa na dabo wandu wakahendaru mafoti o wanafiki wabuli azali ya henda yabo abo bangano lihisa ezabakishaba hanyinyi ndo kaya msane mumarongoze wafanye mbandrongo njema iliba turiheba no maudu rambiri shukuria izo dizo ni mtsahawani ni wandu muheo banu mwe defande mbaezi mkena namna ya urongowa mkena namna ikawa wa Komori ngwajohelewa emruwa izo kando ya nzo yambe tina ufumbu wa madzina pasuke Tanzania nike thamani sheke madzina nyinyi mkouhe ya banu na mkena mba wakati mwambe mbandrongo ikawe mwanamkomori ngujo yelewa izo kando wakanza uzambe shautsi hebanu utsuwanduze nguo upuwa hula hansi hula bayabo yoketina hata mavuna wala ketina hata faida sekari jabanu ngarjoka uonesa ukana maisha ya mwanamkomori ngao madziro nwe maisha mwanamkomori kana ubadilishiha rela duanila yejaka ipuhebei haukela duanila ngiyo nziro kwa mwanamkomori ushindo hademande mbahinru hawashindi hakomande mbahinru hashindi haja haitola duani lelo mwanamkomori kana ujuende ya pare 10 milio yende ya hule zinru ya jola duani ya tsoja libiswa 10 milio ngeabo ngutoka ushinda basa uhena mnaje ngeabo lelo mwanamkomori ulobonze ulowulaya yanona mashuhuli ya hula mbabiza zinru kana ngotokana ujojokana zinu mbabiza zinru za rahisi ya hula mbabiza zinru hasansa ero ya jarumela duani ya moroni ya jamba ya libi 1000 euro ngeabo ngutoka undra faidende nduna nambie esana joka uhula juna la nsoholi harali ziwizili
na abo membwa juu ya mitsami huli mjina zaliwa ngilo ralisi zili na majana matsano ni jeni hule juna lansohole moroni ni bahize harumale gari haralisi wizili na jana nende membwa juu obanu ni josi sale juna lansohole lirudi liliwarali shiwi ngiyabo tundu fedende yabo tundu fedende izo deza hunruwa na wakomori wafaitishia ze empongizo nziro biashara ketu endelea ela duwa ningiyo nziro yabo lazima rikarjabanu rionese uka adwa tijau adwa tihaki ngiyabo mwanamkomori ngujuko basa uhandi ngiyabo emesha maziro ngajuka ulawandi ngiyabo emergency ya hanyu ngejuka ujana mnaje namrambie emergency ya hanyu mwepanga emergency kao kabatsi hata shirika la daula lilona mbahindu wakomori kwa tulibwa ngiyabo hakika Mwenyezi Mungu ngatoka wasula mu emergency alafule lo mruja umedi msaidie gojo banu uje uniko wako uje wambia wako mori kama bala ngorongozo o wanaho ala kuli hali tichao lazima rimwambieni ya ukana indensi ya hatu inu ya tusinanyi nyide mwunda se bahati za ujaru mwe mashirika yayo mje mnyaranganye shaba tuho zamba lazima rizambe ebonge mwanamkomori lazima uhebanu uzambe emelezo yaho ni masikitifu ikaundo yaonao utirie beni afungwa etso jofungulwa sibahe kangabo wabidi wafungwa ndawanu shatsinda siriza mbao ebonge mwanamkomori utirie indensi yaho ekaza urongowa ekaza ujuha usopareni sapareni shauti siswapareni ni mruwa siasa siho pareni hema esha madziro uyaona obora ya mkomori baba nuwera ya mkomori juhauta heze haki zao amani na usalama shautsambe kutuso pareni wa shemeza emesha madziro ya remawe mwanamkomori lao hara basi tiwa nduwa siasa simara ya wakomori riko zao yabo lazima wajibu wangu hamada serje banuri rijeri wonese usikitifu rilaani izo imashirika ya daula kaundo wayarendao rirongoze muwahe daula kaina ujuweke kirika karurongoza wede waritendea sindo maranya wahao ngiyabo lelo karina urongoza za barindi rahwesheleziza yako wakomoringo wako zao na Mwenyezi Mungu dingosi bantu jwe shotsa hoenda ni haukaini waka ushitsa hoshi parisa ngekwezi katsuka wale shawa imahu yowajibu wandu wa mandasi ritsojaru mwale bango linu rijeri wonese ukana ngasi vanu babo wala wandu waheyao wambao kana kartsuki rudaza karna ujuwari daze haukaindensi ya hatu kartu ona wandu wajoka urishangaza ya ukaritsizambe onyumeka wari ruahitwa nezo ndizo rajo jibi wasiwasaya wari rwale daraki watike do chuma tsodo rifunga ikawa onokana ngazi watambishao kairi wanreme mzinga hadzima yo ndio na jone masula sheni wakati watsobirande wanrenge ndi wanifungua yebo ngari mwambiono kana indensi ya hatu kabatsi wandu wajoja banu waje warishangaza rikeka ramba ukana ngariko zao owandu wao rako ajazalwa nasikari tsutorea shalazi marizambe namna muhao banu mwambao kana desire tujuru kajadaza ngutsorongowa lazima nrongowe auka kabatsi za ukanani keka nrongowa osiku zijo badili wodo siku njo uheba nundudinre mekotsi na beukana ngamshukuriyo yabonge yabo ngamumbosholeni marahaba menji ni wandu njoka mdungu emne pindi woi Mwenyezi Mungu najelieke obanuli mliyonga nyuanono ranyereze fami za hanyu ruwa na hanyu Mwenyezi Mungu ajelieke nyimwa labo nze mwahaja Mwenyezi Mungu ajelieke mja wanono nanu wajoka huja Mwenyezi Mungu najele mje haunono mje mwoneze tambu ikao doriziwo nao rienshi badzima baindensi ya hatu aminukana nguna mbarikini banganyi harumansi kao ngio na sharia ngio na mbendwa hula ngio na majingi ngio na mwenje
no mju hamziransi mwabanga mjawar mwensi hanyu yabonge ngari mshukuri yaoni yabonge abo Mwenyezi Mungu najinlie ke wananyasi walo magobani Mwenyezi Mungu yawatoe haraka warejei harumwaze famiza hao Mwenyezi Mungu najinlie ke omji wa membo aju mji kaundo nazaliwa Mwenyezi Mungu ajinlie ke ngwa wanono mbabanu walio Mwenyezi Mungu ajinlie ke omji wa nsujini wao ngwa wanono yabonge abo ngamjomlahani hizi ntosa za salamu zahangu naambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karjona na wakati wa satsena ikala kalmauti arrihiza au kalmwambia nukana indensi ya hatu kabati wandu wa jori shangaza kabati wandu wa jori risiza imahu mzima nduwari mrao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabunge hatanda yabo. Karjona na wakati wa satsena insha Allah marhaba menji.